Dean wa Western Kwale Diocese, the Venerable Reverend John Mukulu, yashaba abakozi mu ihanga okureba ngu baguma bagira obujunanizibwa ahashayona baba bari amirimo yabo. Chairman wa board Jonas Tumwine nagira ngu baguzire emotoka egi kwenda kuyamba abakozi okuhika mu myanya etari emwe n'emwe. Mu gishogo kandi ngava emotoka egi aba general manager okukura abakozi bona ba Dibursako kandi nuwe CEO kandi nuwe custodian. Ntabwo eco nitwe nkobureberezi itongera kujiba kwasa umwizina rya tati neryo mwana na neryo mwoya rwera. Nenda fitwara mu shop simaka habo kureba ngo ekiroto kitu kikiri twenka Dibursako kibentungo buremezi ngo ya pasa mbitu ya gamba habutambura omyanya engudo zisikire. Manager wa Jubilee Alan Tubikundira yasima bodi habo kubayamba ekabarondera entambura kuhika omubyanga byona ebijubilee erukukoreramu. From Shogo kusema board na diocese yitu twereza imotoka nkeji kutwera mirimo yitu tubire twine places tukweta hard to reach. Uzuru kumuraje mutagita amarwa mwecho murakore mugikoze semirimo ya bank ize bhanga ize katerera ize mitoma kashenshero mwene baseko abantu barebe ko banka yitu nege numisho kandi twenda kujihagera bank egi. Motoka egi n'ekika kya Toyota double cabin pickup kandi neyo murembe musya ogurukozesa karimagezi. Gashakwa Abraham Mugansi.